set for a mind-blowing afternoon. Dobro. Mislim, ovi su mi iz Bronxa. Znaš, uvijek moraju nešto reći prije nego što glazba krene. Oni su glavni. Nekako mi je to. Evo, poštovani slušatelji, nakon niza dana, a mogu reći, četvrtak, petak, subota, nedjelja, ponedjeljak. Nevjerovatno koliko nas dugo nije bilo u eteru i već narod se počeo spontano okupljati. A dobro, nije baš. A di? A ne znam, negdje, vjerovatno. Znaš, ja čim vidim trojicu, četvoricu su spontano se okupili, meni je to dugi rad u službama mi nekako počinješ razmišljati na taj način. Znaš, ono mi je sumnjivo. Pa da, normalno. Da. Evo, pozdravljam vas inženjer Analog Signalović, Živojna našeg još nema, ali doći će. I tu je naš, novinar Tuna Čulo, Ante Čulo, koji je dugi niz proveo kao urednik enigmatskog dijela lista Metalurg iz Mostara, onaj TLM. Mislim, to je ozbiljan list, ja ne znam. Ništa nisam rekao. Uvijek se smiješ kada spomeniš ovaj list. Znaš koliko to popularno, koja naklada ima? Koja naklada? Dnevna naklada. Pa dobro, ali to je unutar firme se samo prodava. Ma dobro, za sad. A koliko ima strana? Mislim, to je A4. Aha, to je Metalurgija jedna strana. A list? To je list. Aha. Dobro, ali svejedno iskustvo ti je uređivanju a nije to lako uređivati jedan list sam. Znam. To je, mislim, to je bilo. To je mukotrpno proces. Zbog sami, mislim, činjenica da... Da, znam. Dobro, evo, imamo, pozdravimo naše, slušatelje, fanove na Facebooku, znaš, reagirali su odlično. Dakle, svi naši fanovi, držite se i nemojte, evo, vijesti i svijeta i domaće, a i gol su današnji dan. Naravno, to sve ćemo podaprat. To je li bilo takvih dijelova u tvom Metalurgu? Bila, šta? Pa mislim vijesti iz svijeta, je to li samo vijesti iz tvornice? Tvornice aluminija? Ne, imali smo vijesti iz grada. Aha, iz Mostara? Iz Mostara, da. Aha, dobro. Pa dobro, a opet je težak posao. Znaš, opet je... Mislim, svaki posao je težak. Da. Evo Sarkozy i Berlusconi. Dakle, dva viđenija čelna čovjeka, jedan Francuske, a drugi Italije. Dakle, to su dvije zemlje, može se reći, perjanice svjetske neke demokracije i šta ja znam svega. Pozivaju na povratak granica u Europi. Malo im se smučilo što nema granica kao Schengen i to. Vidiš ti moj Anthony, mogu te Anthony zvati? Možeš. Vidiš ti moj Anthony, Sarkozy i Berlusconi pozivaju da se vrate granice i kontrola na granicama. Ta ideja, dakle, Europe bez granica, United Europe, nije saživjelo. Pa nekako, znaš, počelo je malo podsketati to. A to ti je, Hrvati se približavaju Europskoj uniji, zato to puca. Mi gdje smo god ušli, sve se raspalo. Znaš, to je velika opasnost za Europsku uniju, je sama Hrvatska. Zato traju tako dugo pregovori, ja mislim, ne znam. Onda Slovenija, imamo iz Slovenije dvije zanimljive vijesti. Premijer Pahor viđen je kako trči. Naoko trči bez veze okolo, ali u stvari džogira i dvije gorile pored njega, ne prave, nego kao u odjelima, znaš oni. Trči za njim? Pa ne za njim, nego pored, čuvaju ga od ne znam koga. Dakle, premijer Pahor džogirajući utrčao u Hrvatsku. Možda slučajno na Plovaniji tamo. Slučajno, pa se nakon 3 sata opet vrati u Sloveniju. Možda u Sloveniji gužva prevelika, znaš, nema mjesta, pa onda je malo u Hrvatsku, pa malo u Sloveniju. U stvari nije važno. Znaš, Pahor je dobro pokazao da uopće nije bitno gdje je Slovenija, gdje je Hrvatska, kako čovjek džogira, ima namjere rekreativne namjere, bave se sportom. Šta te briga, znaš, tak je fak, znaš, tu skija, pa malo u Sloveniji, pa viđen je, kaže, u Umagu. Imaju vidioci koji su vidjeli Pahora u Umagu, neka djeca su ga vidjela. Kako trči? Da, kako trči po Umagu, a sad... Dobro, onda, evo, glede Slovenije, danas pada odluka, mislim da je odluka pozitivna. Nadzorni odbor pivovarne Laško se sastao i oni drže dionice Mercatora, pivovarna Laško, jeli? Da li će prodati to Agrokoru, dakle našem Todoriću, ili neće? Navodno su prodali svoje dionice, Agrokoru hrvatskom i
tri člana nadzornog odbora Privrednog Laškog su dali ostavke kao protest. Teško je Slovencu kad ga Hrvat kupi, znaš, onako, to je trebalo biti obrnuto, znaš, oni su kao Europska unija, a kao mi nismo. Po tome vidi kako Hrvatska jaka. Pa da, to mi je malo onako sad čudno, a malo mi je neugodno. Hrvatska koji nije u Europskoj uniji bi kupila nešto iz Europske unije. Da, a ne znam, možda ćemo iz prve ruke saznati od našeg specijalnog izvjestitelja iz Europske unije, točno iz Slovenije, gospoda Edija Strausa, jer meni je nekako, znaš što mi je, nije meni, to je u redu, nek se kupuje, znaš, droga, Portorož, nek Hrvati kupuju firme, polako ali sigurno, ali je problem u tome što je slovenska javnost skočila na noge. Njima se to ne sviđa da naši Hrvati kupuju slovenske firme. Znaš, to ti pokazuje? Zašto? Mislim, ne znam. Po tome se vidi da Hrvatsko polako ulazi u Europsku uniju. Ma da, ali znaš, to Slovencima nije drago. Šta ima drago, mislim, ako još malo Hrvatska će biti taj dio, znam, ali obitelji. Ne, ajmo mi saznati iz prve ruke. Znaš, meni nije drago, može doći do spontanog okupljanja Slovenaca u Barbarigi i onda smo gotovi. Znaš, uzmu na mistru i možeš pjevati. Alo? Dobar dan. Poštovani kolega Edi Strauss, kako smo? Mogu se nismo slišali, kaj? Čujte. Imali smo problema sa zatvaranjem 2 poglavlja, pa zato, evo, ja sam malo pripomogao hrvatskoj vladi da zatvore ta 2 poglavlja, a i ovo poglavlje 23 sam pripomogao. Inače, dosta pomažem, jel? Pa, moram povedati da će se na koga, zanesao sam se na vas. Eto, vidiš. Edi, što je bilo sa pivovarnom Laško? Da li će sad ljudi, možda Slovenci, bojkotirati tu pivovarnu, jer su navodno prodali Agrokoru dionice Mercatora? I kako prosječan Slovenac, dakle običan građanin, onako ima lijepi stan ili kuću, Hyundai Pony ispred i znaš, onako fino zarađuje, ima vikendicu u Barbarigi, kako takav, dakle prosječan Slovenac vidi ovu neviđenu drskost Hrvatske, koja umjesto da zna gdje je mjesto, dakle ako nije u Europskoj uniji, pokri se ušima, nego ide bezobrazno kupovati dionice najviđenijih slovenskih firmi. Pa to je res, vi če se spomnite nazaj, Droga Kolinska, pa Elan, še daleč da. Malo ste bezobrazni, to drži, ali u neku drugu ruku, pa mislim da ne rečem neko grdo besedo na J, rekao bom, kreše nam se. Gospodine Edu, kolega, ne možete tako bezobrazni ovo, makar ne razumijem šta ste rekli, ali nemojte tako. Pa dobro, mi dva se zastopimo fenomenalno, pa bi lahko imela celo predavanje okoli tega hrvaško-slovenskih odnosov. Dobro, znam, ali mene čudi, ajde da je sad to neka firma iz Luksemburga, iz Švice, iz, šta znam, neko viđeniji ovako iz Europske unije, a ne ono... Gledajte, kupci, vaš Agrokor pravzaprav spiva tiste prave informacije, ki so v Sloveniji. Gledajte, prava informacija je enostavno ena delnica Mercatorja za eno ali Ožovsko ali Karlovačko, karkoli. Vseeno nam je, razumete? Ali mi hoćemo pivo, evo vam Mercator, mejte ga, nosite si ga, razumeš? A dobro, ali ja sam čuo da Mercator jedna od viđenijih firmi u Sloveniji, ili je možda poljuljan Mercator? Pa ne, to je bilo včasih, danes ni več tako. Aha, razumijem. Evo imamo... To je bilo včasih. Pri nas so zdaj neke druge blagovne znamke, ki prihajajo iz Evrope, normalno. Aha, znači, vi uzimate one trgovine iz Evrope, a ono što je vaše gurate na Balkan. Tako, pa to je ta transverzala, to je tako imenovana balkanska transverzala. Šta ne razumijem taj jezik, da vam odgovorim. Vidiš što ne razumiješ, da. Evo, viđen je slovenski premijer Pahor kako džogira, preko plova nije. Dakle, prelazi Pahor svaki čas u Hrvatsku, iz Hrvatske u Sloveniju džogirajući. Dakle, što bi to bilo? Koji je to znak? Dakle, koji je to znak vremena da vaš premijer džogira malo u Sloveniji, pa onda pređe u Hrvatsku, džogira, pa u Sloveniju? Što to govori o granicama našim? Čak su ga vidjeli... Gledajte, to samo govori o tem, da arbitraža še ni naredila svoje. Tako da vi ne morete zdaj trditi, da je on šel na Hrvaško tem. Zakaj? Je arbitraža povedala, kje je meja? Ni. Da, točno. Gledajte, on je tekel po Sloveniji. Bar je tako on mislil, ne?
To je znači to što su ga vidjeli u Umagu, to ne znači da je on prešao u Hrvatsku, jer još nije granica određena. Arbitraža še ni svoje zadnje rekla. Aha. To je en moment. A drugo, kar je isto res, on u Sloveniji, pa gledajte, iz dneva v dan je manj dobrodošel. Ljudje ga enostavno nimajo več radi. Da, čujem da je na tankom ledu jako Pahor. Pa to ni več tanki led, to je že hoda po vodi. Već čuda izvađa. Yeah. A zašto? Šta zamjeraju Pahor? Mislim, pa ne budete Janšu valjda birali. Pa gledajte, nam je vseeno kdo pride, lahko pride i vaša. Aha. Jadranka, nam je vseeno. Mi smo se predali u sodi Evrope, evo zdaj v petek bomo prenašali, ne vem, mogoče boste tudi vi, kot znana kolonija Velike Britanije, kraljevo poroko boste prenašali na nacionalni televiziji. Da, naravno, to je događaj. To je događaj. Ženitba udaja britanske kraljevske obitelji. To će biti direktno prenošeno. Osim toga, u Kozarem boku svjetla gore već sada i Kozarem putem tu u dijelovima Zagreba gdje su izuzetno zainteresirani. Ali nešto čujem ovako, da će kraljica njihova, koja je još uvijek živuća, da će posjetiti Irsku. I Ira se jako buni jer je ona tamo optužena za ratne zločine, kraljica. Ona je bila u Sloveniji. To bo vse Hak odločil, to ja ne bi zdaj nič prejudiciral te odločitve, a znano je, da bo vse kolonije svoje obiskala, pa tako koliko vem na spisku, čisto na koncu sicer, ampak kljub vsemu na spisku je tudi Slovenija in Hrvaška. Aha, da, dobro. Pa dobro, ako dođe kraljica, šta veli? Sad ću ti ja sve. Evo, kolega Egdi, puno hvala. Evo, zaista su nam mnogi stvari jasni. Profesor, jaz slišim, to imamo neke nove kolege. Pa ne. To je za mednarodna oddaja. Mi se ne razumijemo, gospodin kolega, i ja mislim, vreme kapitalizma, Mercator kupljen, ti pričaj šta hoćeš. Mislim, to je jedan malo bezobrazni Hrvat, Zašto bezobrazni? Pa zato što se usuđuješ s Europskom unijom razgovarati kao sebi, znaš, pa nisi ti, nisu oni s tobom ovce. Ne, ja nisam skujio, mislim, nisam razumio šta je pričao od početka, ali počeo bezobrazno, ali... Kolega Pervan, ja mislim da je to temna strana Hrvaške pri vas. Da, to je crna strana HDZ-a. Ne, kolega, nadam se da ćemo se naći u 4 oko da bi mogli pričati da objasnimo neke stvari. Ali na engleskom. Da, na međunarodni jezik. Ne. Dobro, kolega Edi, hvala lijepo. Dobro, to da sam doprašam, menjamo mi zdaj eno delnico Mercatora za pivo ili ne? Ne. Evo, samo ne znam šta je rekao, ali ne. Aha, dobro, evo, nismo razumjeli, ali ne. Evo, mislim... Dobro, u redu. Da. Ja sam ponudio svoje, vi kako hoćete. Dobro, hvala, Bog, Edi. Hvala. Dobro, Bog. Kako se usuđuješ nekom iz Europske unije uopće se suprotstaviti? A ne, ali nisam razumio. Slušaj, za buduće, samo ti kažem, kad neko iz Europske unije zove, makar to bila Rumunjska, Slovenija, Mađarska, pogni glavu, nemoj mi se pravi da si ravnopravan. Ma nisam ja pravi, nego cijelo vremena, nisam vidio cijelo vremena. Da, šta god kaže ti klimaj glavom, nemaš ti šta. Da, on ne vidi, a zato... Nema veze, Ne, ali... Dok ne uđem u Europsku uniju, nema da te čujem više da se digo glas. A ja ne razumijem šta pričat. Bez obzira, pa kada su ovi razumili mađarski kad su inu prodavali. Samo klimaš glavom, brate, potpišeš i idemo dalje, nemoj mi se tako ponašati. Dobro. Evo, da vidimo dalje. Evo, Britanci bi nas još promatrali, evo. To je samo zbog tebe i takvih, kao što si ti. A šta sam ja napravio? Ti. Dobro, okej, čovjek ne smije ništa reći. Ništa reći, ne smijem reći, zato što... Britanci bi nas još promatrali, eto. Ne bi oni nas promatrali da nema takvih kao što si ti. Ali ti... Da, ali to je njihova navika, Britanci... Ne možeš se pravi da si ti ravnopravan. Ko si ti? 4,5 miliona nas ima i pogni glavu i šuti. I nemoj, šta god da radi, šuti. Malo nas je, ali nas ima. Šta? Evo, Njemci se hladno drže po strani, glede završetka ovih... Pa vidiš da nas je Galbraith pohvalio, čovječe. Pa jesi ti svjestan, on je rekao, nema nacije na svijetu koja bi tako izručila svoje generale i sve surađivala. To nas čovjek hvali, kužiš. Ne znam šta bi ti rekao. Rat u Siriji, Asad, to jest Lav, je li tako? Da.
tenkovima i snajperima napao prosvjednike, pa dobro, baš sad u jednom gradu, na jugu Sirije, a inače ljudi su zahtjevali prekid izvanrednog stanja koje traje 48 godina, traje izvanredno stanje. 48? Da, godina, pa nije to puno, šta? To je, mislim, koliko god ja znam za sebe uvijek izvanredno stanje. Dakle, na svu sreću, evo ovdje u studiju je Tula Čulo koji je ekspert za pitanja Bliskog istoka i pa bi ja sad prepustio njemu riječ da nam kaže zašto 48 godina izvanrednog stanja u Siriji. Ma inače izvanredno stanje nije samo u Siriji nego u svim tim područjima i regije okolo toga. To je nešto sasvim u Egiptu bilo koliko, 30 i nešto godina. U neke to je okej. Ma to je okej. Ako nema izvanredno stanje, onda bi bilo normalno stanje. Kad je normalno stanje, svaki bi htio... U smislu izvanredno stanje je odlično, kao izvanredno. Da, izvanredno znači na bolje, ali ljudi to smatraju drugačije. Mislim, tumači to drugačije. Aha. I onda to misli da to nije dobro za njih, ali ako bi, mislim, nema bolje od izvanredno stanje. Znači, to je gradacija onako dobro, vrlo dobro, izvanredno. Izvanredno. Znači, tako. Fenomenalno. Mislim, nema bolje. Nema bolje. Ali uvijek narod kontra. Uvijek svaki narod kontra. Ne zna šta bolje za njega. Da. I onda idu tako da kažu... Čak su i neki gađali kamenjem tenkove. Do koje mjere narod zna biti bezobrazan. Da, kao gaže tank. Da, kamenjem. Mislim, to je znak nezahvalnosti. To je znak nezahvalnosti prema tim tenkovi, zato što ti tenkovi, oni su sami to platili tenkovi, a ja ne znam, uvijek izvanredno stanje, to znači politak za život. Boljitak, mislim, a sad oni ukinuli su izvanredne stanje. Čim su ukinuli izvanredne stanje, tenko su van. I onda, ko je bolje? Ko je bolje? Dobro, evo, još ćemo samo malo podaprati domaće, pa ćemo ići poslušati jednu skladbu. Dakle, evo, 2 ubojstva i ranjavanje, nažalost, u Zagrebu, ali gdje? U ulici grada Čikaga. Eto, kad ideš nazivati ulice, kakve veze ima grad Čikago sa Borovjem? Ajde. Ono da u ulici grada Čikaga sve ono zlo i naopako. Bez veze, grada Čikaga. Možeš misliti. Ima dosta ulica usred Zagreb, mislim, trgove i... Da, Čikago. Kakve veze ima Čikago? Čikaga. Da. Jadranka Kosor, 2 točke, dakle ona to kaže, započela istraga o brijunskim transkriptima. Da se vidi ko je dao te brijunske transkripte, ali to ću vam poslije, ja znam ko je dao, poslije ću reći, poslije glazbene. Onda 1,46% bruto proizvoda države, oko 5 milijardi kuna, ide za vojsku. U 2011. Znači 5 milijardi kuna to možeš kupiti, možeš... Avione valjda će uspjeti. Ma otkud? Ne, sad će ova 2 miga opet još nešto, o tome ćemo poslije, to isto znamo o čem se radi. Dakle, Zadar, Dubrovnik, turista puno više nego lani. Kaže vrvi, ne može Dubrovnik, morat će proširivati Stradun, rušiti one kuće, znaš ono, pa 3 trake ovamo, 3 ono, se proširiti. Evo, dođe smo, dakle, samo smo načeli, samo smo površinski načeli teme, jeli? A sada ćemo poslušati jednu skladbu koju je jedan viđeniji Mariborčan, dakle Slovenac, napisao za Hrvate, dakle njihove firme. Mene vidi haca vratnik, ne boj se, ne bom zbežao, gdje su ruke, gdje su srca, kad za vratnik, da ti potemne boža, potrebam začeo odpenjat gumbe, s filtimom na smeh iz usta. Iz rame potegnju svila, bom se ustavljao na koleni, ko ti bom dvigao krila. Vrana mi dihaca u vrati, nešto će stari spi. Vrana mi dihaca u vrati, crne bom skakao s balkona i cik-cak bežao često više. Lene mi dihat za vratnik, Bože nora, krmi bak malo seba. Lene mi dihat za vratnik, Bože nora, raj me skripo do deba.
rame potegni u svila, bom se ustavljao na koleni, ko ti vam digao krila. Gledaj mi dihat za vratnik, ležaše stari da spi. Gledaj mi dihat za vratnik, crnom skakao s... Ne može. A zašto ne može? Kako šta? Kad ja moram biti tamo. Čekaj samo malo, sad nismo van, možemo pričati. A ja moram šta radi? Ali ne, od 0 do 24 oni rade i ti moraš biti od 0 do 24 na automatima. Ne, ja moram biti tamo. Slušaj malo. Da, ja sam inventar tamo. Čekaj, moram ovo završiti dok stvar traje, da ne privatiziram. Šta radiš tamo? Šta radiš u Game Worldu non stop, čovječe? Prvo ne znaš ništa. To je služi za zabavu ekipi. Dobro, ja sam inače tamo u Aladinu. Cijeli dan u Aladinu. Gdje onda idem ja tamo kontrolirati. Moram ja... Šta ti mene postavili da ja vidim. Ti radi svoj posao, čovječe. Bože, ti imaš odgovornost prema restoranu. Šta ćeš ti u Game Worldu non stop? Ne, to se sve, mi smo susjedi. Ja moram nadzirati sve okolo. U cijela Arena Center, ja sam inventar tamo, moj bitat bilo ko tamo, gdje ili ja sam ili u Aladinu restoran ili u Game Worldu gore u drugi kat. Aladin čovječe, Bože, gledaj svoj posao. Ma ja gledam svoj posao, šta radim? Šta si pohlepan? Tebi je do Smarta Cabrio. Nego šta? Ma nemoj. Sigurno, garant. Ma nemoj, znači kruha nad pogače, hoćeš još. Imaš svojih par auta, hoćeš, slušaj malo, Automat klub dodjeljuje Smart Cabrio svojim tamo mladim ljudima. Šta se ti pekaš? Ma šta, sviđa mi se taj auto. Dobro, šta se guraš? I onako sam ja tamo. Cijeli dan ja sam tamo. Ti imaš svog vani smo. Evo, poštovani slušatelji, ispričavamo se, nismo znali da smo vani, tehničar je s laktom gurno, eter, evo vidite šta radi, potpuno je van kontrole. Ima na ćirilici nešto napisano, Aeroflot, pa evo, Aeroflot. To ti je, valjda? Eto, šta je sad, ovo se sve čulo vani, šta? Ovo što smo pričali. A ti si počeo, ja ne znam. Dobro, evo, ispričavamo se, nije nam bila namjera da se čuje to. Ma mislim, radi se o mom dobroj namjeri za Antimona, koji onako ima Aladin restoran gore i onda postavi sve i onda pobjegne i uvijek ga nađemo u Automat klubu dole. Ne, ja ne pobjegnem, nego ja idem vidjeti kako situacija tamo. I blizu smo, ja sam na prvi kat, oni su na drugi kat. Ja ti samo govorim da je o potrebi da si stalno na svom radnom mjestu. Ja sam stalno u Arena Center prvi kat, i Game World na drugi kat. Da, i ti slučajno odeš gore. U cijele Arena Center ja sam tamo, kontroliram situacije sve. Dobro, nećemo sad o tome gluposti. Evo, dakle, započela istraga o tome o ko je dao brijunske transkripte. Ti sigurno ne znaš o čemu se radi. Ne. Na Brijunima, to je jedno otoče tamo južno od Istre, jako lijepo, tamo je drug Tito. To je Mandarina i... Zebre i ovo, drug Tito. Jel još uvijek tamo ima zebre? Ko drug Tito? Ne, zebre. Ima zebre. Ima je papiga od druga Tita, Žako, ne znam šta je, još uvijek živa. Znaš da papige žive po 500 godina, čovječe. I hoću ti reći, i tamo su se našli prije Oluje ekipa, dakle, Franjo Tuđman, Gotovina, Jure Radić, ja, ne znam ko, bilo nas je 20-30, i tamo se dogovaralo kako da Oluja, da napadnemo, da jednostavno da oslobodimo zemlju, i to je se snimalo i nešto kao tamo, znaš, to snimalo, i sad je, međunarodna zajednica, to jest ne međunarodna zajednica, nego ove konjine u Hagu, su pronašli tamo jednu rečenicu koja govori, mi ćemo ih kao pobijediti, sad ćemo ih mi sve rasterati, pobijediti, znaš, a to je bezobrazno. Ti, kad planiraš vojnu akciju, ti ne smiješ to pričati. Znaš, i onda se to našlo. Sad, ko je dao te brijunske transkripte, da li su oni zbilja takvi, da li je to iz konteksta izvučeno, o čem se radi, znaš, onako zbog zločinačkog poduhvata. Da. Ili ja slučajno znam za transkripte, ove kad se napadao, znaš, kad su se oslobađale neke druge zemlje i to je sve bilo, sad ćemo mi odneti darove, pa cvijeće, pa znaš, kad ideš oslobađati zemlju, da ne pričaš o ratu, o napadima i to, nego onak. Znaš, i onda je dao neko, naravno, digla se kuka i motika na bivšeg predsjednika Stipu Mesića da je on to dilao, te transkripte novinarima, znaš, da jedva čekao da Tuđmana pokopa, ne znam zašto ga mrzi toliko, ali to uopće nije istina. Ja znam iz prve ruke da je Stipe Mesić jedna pozitura, jedna figura
koja je samo Hrvatska na pameti, ali non stop, samo Hrvatska, 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 moja Hrvatska, ne dam svoju zemlju, našo pokojnicima sve najljepše, šta ja znam, ono, baš jedna krasna figura. Tako da ne bi rekao da je on. Onda, evo, 1,5% ni toliko bruto proizvoda države, jeli, ide na vojsku, država. Da je za vojsku 5 milijardi kuna. Šta to bruto? Pa koliko mi svi proizvedemo. Evo, koliko mi proizvedemo, prihodujemo, onda država to nama uzme u obliku nekih poreza, nameta i to, znaš ono. I onda to ima budžet državni. To sebi država uzme. Znaš, i to je sad državni budžet iz kojeg ona, jeli, daje za, ne znam, poticaje, za socijalu, za mirovine, za plaće, znaš, što se nakupilo, pa pazi, od 5 milijardi kuna, 58% su samo plaće vojnicima. Da, ali ti današnju vojsku moraš plaćati da brani Hrvatsku. Nije niko lud braniti. Nije niko lud braniti besplatno. No se ukinuli to. Jednom jesmo, brate, više, a? Ukinuli su to. Kog su ukinuli? Da same ukinuli koga? Mislim da nema više vojska. A, ukinuli? Ukinuli. Aha, sam se rekao, ukinuli su to. Ne. Ne, prije, znaš, kad imaš ideju države, krasnu, država će biti ovako, pa ćemo mi onda, pa ćemo biti, znaš, neovisni, pa ćemo, znaš, ono, onda ljudi besplatno brane. Znaš, kao jedva čekaju, dobrovoljci, ovo, ono. A kad vidiš u šta se to pretvorilo, ko će braniti, ko će plati, pa će braniti. Zato moramo milijarde sad plaćati Hrvatima da brane svoju državu. Viš ti dok je to došlo? Ne znam šta bi ti rekao. Pa ne znam šta bi ti rekao, a sam si sudjelovao u tom izradi tog zakona. Dobro, ali... Ma nemoj mi molit, da. Dakle, Njemci nam nude Fantome, onda Ameri nude F-16, onda Izraelci prodaju za 20 milijuna komad F-16, novi, par godina stariji, ili sve, ko novo, ko prvi vlasnik, sve. A sad naši razmišljaju o migovima. Dakle, to je po meni, evo, malo ću grubo reći, ravno vele izdaji. Razmišljati o migovima. Novi migovi. Pa ne, ma koji novi migovi? MiG-21 ove krđe što padaju pod nacionalnim manjinama. Pazi, imamo 2 miga i Srpkinja dole kopa jadna u Krnjaku i gleda u šume, normalno gleda otkud inače izviru, jeli, ovi... Eto ga je... Da, otkud je napadalo na jadne nacionalne manjine. Nije ni sanjala da će joj avion past na glavu. Eto ti migovi. I sad ko, samo lud čovjek neće uzeti, ili izdajnik, nove avione. Kupi zlato po kućama, nema razgovora. Izgleda je nekom više stalo do ravnoteže snaga u regionu, nego da Hrvatska bude nešto, znaš, u NATO. Ko da se ispričavamo. Koliko košta da nisam Hrvat više? Koliko košta da nisam Hrvat? 162 kune. A nema ti pare. Šta? Nema, ne košta, ne, to je... Ja ne bi više bio, bez zanca. Što? Mislim, nemoj tako. Zašto? Da nije 162 kune biljega, da pređem... Ja bi stavio biljega da ne moraš platiti nikad. Ma da. To ti ono, pola odmah, pola nikad. Intelkomova fora. To mi je najbolji slogan, to je politički slogan dobar. Pola odmah, a pola nikad. Ne, pola sada? Pola sada, a pola nikad. To je od Intelkoma, ova VIP. Iz Zagrebačke 143, pa kućeš bolje. Pola sad, pola nikad. Pa da. Odlično. Što nije dobro. Daj mi sad. Da, dođeš, molim vas, koliko moram, u Intelkom dođeš tamo u Zagrebačku, koliko ja moram? Čujte, dajte pola sad, a pola ne morate nikad. Samo misliš da se neko zeza. A idemo sad u Zagrebačku, ćemo ići. A pola sad, ali pola damo, a pola nikad. Ne, ti daj samo pola, ja ću svoj pola dat nikad. Ne, ti daj svoje pola. Ne, ti daj svoje pola, ja moje pola ja ću dat pola. Ne. Ja ću dat pola. Onda ja ću uzeti ovaj koji nikad. Stani. Ja ću dat svojih pola, a ti pola nikad. Ne, nikad, ne. Ti plati. Ti plati pola, ti daj svojih pola. Ne, ti daj svoj. Ne, ti svoj daj pola. Ja ću uzeti ovaj druga polovica koja je nikad. Ne. Druga nikad. Ne. A prva moraš platiti. Čekaj, idemo u Interkom. Ti daš pola. Ja pola ne dam nikad.